Semuanya mengungkap bunyi anak jadwal langsung pusat. 사장님들이 빨간 조리다. 그런데 거슬람 부비 아니 버비니 문이 아니 우절에 dakle napa dakle thakalima jagat chandra khopayama juju jagat prakash malla जगत प्रकाश मल्ल नेपाल भाषा संस्कृत व मैथिली सोंगु भाषा नाटक व मेचोइम तस्मै जाम नेपाल भाषा या साहित्यकार राजकार्य जाखो सम्बन्धी अभिलेख आपायना जगत प्रकाश मल्लर का नाम हेर्न त उठुसा काव्य कृति सृजना रहा जगत चन्द्र ना आपा करेको जगत चन्द्र का जगत प्रकाश ठगु नाया न्योने जगत वो ठ उपास्य द्य चन्द्रशेखर नाया न्योने चन्द्र अरे थ योम मंत्री चंद्रशेखर सिंह चंद्र कोटाना समस्त शब्द जाना जगत चंद्र का नाच हो खनिरु ब्रोशियरे उल्लेख मयानौपति तर मालिक पुले याना सोयबले डाक्टर जनकलाल वैद्यजू रुइकातया दियो विभूषणे नृपति गंधर्व विद्या गुरु सुकृत्यम गुणिनाम अथे बुद्ध जनमुडी श्री जगत प्रकाश अथे सौंदर्य विद्या बने मूर्ति मल्ल जगत प्रकाश नृप भूबालेन्द्र जगत प्रकाश कविना कथे उल्लेख दु विभूषण नचिसन रुके पाइ अरे बाजा जुजु जगत ज्योति मल्ल इले मैथिली पद शैलिया मे वो मैथिली नाटक थे मे दुठ्याका नेपाल भाषा नाटक चेउ परिपाटी नेजाउ खनेरु लोकमेय परंपरा दयाचोंगु नेपाल भाषा या त काव्य शास्त्रीय मेचनीय निम्ति माध्यम या उद्या तोडमु योगदान गुम जुजु जगत ज्योति मल्ल या का खोपे नाकाठको नेपाल भाषा काव्य धा वे कय जगत प्रकाश सही छेख कवि नाटककार जगत चन्द्र चलन न्याकु खनेरु गयो डाक्टर जनकलाल वैद्यजुया दापु ख अले अनुभूति सुदुले सराबले जगत चन्द्र या ठगु वास्तविक जीवने ठट थ प्रतिद्वंदी तसे वो दुर्जन तसे याइगो वो छल कपटपूर्ण व्यवहार वो उखी नुगले दिक्क वो अपशब्दलाई वो दुःखपूर्ण स्थिति रसपूर्ण काव्य सृजना याओ थजावे काव्य रसास्वादन याओ मानसिक दुःख चिलाओ तेउ अनुभूति जगत चन्द्र या उखनिरु ठेक थड यो सम्भोग श्रृंगार रस प्रधान काव्य सृजना याना संस्कृत पाय कवि जय देव्य थे ठौ कीर्ति जाग्यौ कीर्ति देव आकांक्षा दुनो साहित्यकार कथा भनेनु अरे ठेकय मे उली नाटक सफरी उली स्थानीय
दाफा भजन शक्ति खनिदु अहिले प्यावेहरूको कृति त्यसमा ब्रसेरियहरू अहिले नेपाल भाषा गीत तका छिछि स्रोत मुक्तटहु न्यासफु शिवे उपो मे नेपाल भाषा समय मुनुख वो इले न्यासफु शिवे उपो मेचो हुन छिस लुइकी पई उन मेमो नाजाम नेपाल भाषा या नाटककार जुजु भुबोटिन्द्र मल्लका खपैमा न्याटपौ देवा व न्यापा छाडु दरबार डेपुमो ढका जब सिस यो श्याम मसु नेपाल भाषा दकले अप्पो नाटक चयाउ म अरे फेको न संस्कृत भएन लिए जाम मैथिली भाषा न लिए जाम नेपाल भाषा न उलिए जाम अले वो इले फगु न्यापा छाडु ल्याकु डेपु बोले वो ल्याकु या उद्घाटन याको लागि चयदी हो नाटक छी हरिवहम सत्यमोहन राई वो पण्डित हेमराज जोशीजु सम्पादन नाटकी दिउ विक्रम चरित नाटक अहिले वो नाटक विभिन्न ठाउँमा वो इले खोपे ठोपी पहाबिन्त क्यों हुन्छ नाटकै उपो साधना याना दिमो ठेको नाटक दुनिया गु मे दुख ओ अध्ययन याना सोयले तस्कै बानामो कवि देउ सिधा हो त्यखनो रिसम विभिन्न बाजो वाद्यन थासम मेन हाले सम र ठेको राज्यकाले कला नाटक मे पुराण आदि सफु अथे तान्त्रिक विधि विधान सफु या संख्यात्मक जगह मफु गुणात्मक न जु यो पेदौ चो खनिदु तो मल्लकालिया खजुल मल्लकाल यो कोही लिपावया त्यसो मेमो खनि जी मध्ये यकोशा मशुम उलिसा सत्यको व्यवहार न याउदै वेकले छे वेकक वैद्य पन्ना प्रसाद जोशी यले पुञ्चलियम एले पूर्ण चण्डी था तर वेकय बोयो पाले व्यापार या सिलसिला ये चाहो जसो न ले व्यापार या सिलसिला वेकय अबुजु फन झाउ खसा वैद्य पन्ना प्रसाद जोशीया खाबाएम छाया सोएबुली नाजाम कान्छा जोशी लिसे सत्यको स्वाफु डु जसो न ले उकियाना आयुर्वेद शास्त्र बना वैद्य जायाउ जसो न पन्ना प्रसाद जोशीको नेपाल भाषा यो कोशो परम्परा चाहिँ सुनिने भले अमर कोशे दुछाउ संस्कृत शब्द या नेपाल भाषा अर्थ छ्याउ भाषा भाषा नपाउ जाउ चंगु फोख चाहिँ हरिबाम खन्येन्द्र रत्न गुरु मालाकुला विगत दिउ ख लिपा वैद्य पन्ना प्रसाद जोशी गुम उइया श्रीकिन भिङ शमशेर या दरबार वैद्य ख अयो दमने इलेन छठी मग्या छे नेपाल भाषा छौ बृहत कोशे देखियो ज्या ठट बानानी म अले वो बृहत कोश देखियो झले वेक लुकमी तेउ नकमी तेउ जसले वना ए देखे गुबाजु तेखा छे वना जाफु जाफनी तेखा सटिकौ सफु टवना फुं तेखा वना सामी तेखा सारे वना सम्बन्धित विषय यको मौलिक खगो मला मना दिउ जसो न अले न्याम्म नाप्लासा
वेकल ठो बृहत शब्दकोश हो गुँ कथन पिथनीय मार्गा धेडिउ जछन वाली फरिउ जछन उ इले वो बृहत शब्दकोश फुंगो ढुकु टिकाएर नेरो रेठे धेव ट्रिउ ल्याचान पिके दिउ जछन तर वो कोश ठुङटक पिदनी फुमहरू तर वेकल ओइले टिका फै बा मफै या चौटा मकासी वो कोश देखा दिल अहिले धर्मोदय पत्रिकाया ल्या 700 न्युहुने जिगु बिनती रका वेकल अन्थते सोइ दिल छिवोगु ठो नेपाल भाषा या त छि पनि सकल सेन शुद्धतापूर्वक चोएगु बोनेगु लाएगु या पयके माल ले थे चोया दि बले आथंगुने छिस ठो ये गाना क्रिया गुलिस्या टुटिपाला अथवा हलन्ततया गुलिस्या एकार वेका चोइ तर वेकल वो ठो क्रिया ये त टुटिन मपासे एकार न मबेकुसे चौ खनलु अले ठो परम्परा त डाक्टर जनकलाल वैद्यजु थौटकन नाला चरण दिउ खनेरु अहिले वेकय कृति ब्रोशरहरु अहिले वो कृति बृहत रूपमा प्यामो होसे संक्षिप्त नेपाल भाषा शब्दकोशको पिरौँ दुल अहिले वो संक्षिप्त नेपाल भाषा शब्दकोश पिकाउ ज्या लिसी लिसी वो बृहत शब्दकोश न वेकल छि रिसर्च एकेसँग ओ छि रिसर्च कार्ड फटो भयो कार्ड देखि थे वहिले ठटो उपलब्ध जुपति चिचिको फटे नोजना शब्द वो शब्द यो अर्थ चाहिँ दिउ जसन अहिले वो शब्द अर्थ त अकारादि क्रम कथ हन्ग्युली नाजाम व्याकरणविद कोशकार साहित्यकार ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य वो नालाम नेपाल भाषा चोमिन वो शान्तिनिकुञ्ज माविया प्रन मानिक बहादुर चित्रकार यो कोही ग्वालियाना छ फु सेवा हेर नि युज न अनि फुसिलिसिला छटा कोन छुसी दर ढाला छ ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य या बौ ती वैद्य पन्ना प्रसाद जोशिया पासा जचुन अहिले ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्यको सुरी नेपाल भाषामुखो खे भाषा निबन्ध कविता चोइम विद्यासित निउले अहिले ईश्वरानन्द अथे खे भाषा चोइचुङ हो थोइ त लुइ मखाना पन्ना प्रसाद वैद्यजु ईश्वरानन्दले बोय न्यने तया थटे नुआउ जसन ईश्वरानन्द त मामोली बाजुली ताथेम कामचा माया सुसा कुसाए मादे सेवय मा भाषा कुटाउ चिउताटै थे ढाबले अवमान छ ईश्वरानन्द अवजुन नसेले अले बुलु थ भाषा चोइ हो कुटो याउ जसन फटाख तर संक्षिप्त नेपाल भाषा शब्दकोश प्याङ हो भने उति खे भ्यायो शब्द त शुद्धा शुद्धि यानि बिउमा अहिले अर्थ चोयो खेन भ्या प्याची यानि बिउमा साहित्यकार हृदयचन्द्र सिंह जचन अहिले उति हृदयचन्द्र त धन्यवाद बिहा ईश्वरानन्द हो मानिक बहादुर बिन त यो धन्यवाद बिउला घन घन नाटक उल्लेख मया खना सापे तोगा हो ईश्वरानन्द त लिबा थे तन गुली जायर वा मया त मछु ईश्वरानन्द न ठोखेले थपामेसी रम कोशकार व्याकरणकार यार पिरौँ सिसन रुके भई अले सफु बृहत शब्दकोश पिकाएर वहिले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान उनान धाउ जचन तर राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान वो सफु नेपाल भाषा बृहत शब्दकोश मुखुकी नेवारी भाषा याद आउ जचन नेवारी भाषा
त्याउ खसा रि पिकाकी बिमुख गया लिटको यो जस्तो न अरे ठ्याको बनसाहेबले ओइले पुलपट्टि केदारमान बेठित टकान गन चैताउ खना तर ओइले पुलपट्टि मुख केदारमान बेठित निर्माण यातायात वो सञ्चार मन्त्री ख अहिले केदारमान बेठित एउटा ताला आशा सायद थोची भन्छुन् नै नि त्यहाँ ओइला तो सफुरे जना मोटरसाइकलले जना चाहिन्छौँ इले पन्मोडे हिला चाहिँ मोटरसाइकल चलाए म घनी भम बाखमा चोमी बौद्ध विद्वान आशाराम साक्य ख दुर्घटना लाना यमहरू पनि छन् यहाँ जी वैद्य पन्ना प्रसाद जोशीजी मुरु जन अहिले पन्ना प्रसाद जोशिया बिताको ठाउँ फुलाउ नेपाल भाषा छेलेमा ए रे हो बौनो क्यान म्यान ढ्यामयो बभु कायो म्यास ढ्यामा पेसो विचार जच्न अनि वेको विसर्ग या पत्तर विरोधी जच्न विसर्ग यो थासे संस्कृत लुप्ताकारलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी यस्थ्यापट्टि क्यापिटल यस्थ्यापट्टि यो छेलेमा अथवा आँखा लोपमय खेचोमा बा लोप जुठा लुप्ताकार वे पुलिस डकार नरहे अनि धर्मोदय पत्रिका प्याउँछौँ इले ठुकुठो चुइपी मध्ये मेमसम्म देवरत्न वज्राचार्य जुन खरका अनि म फनिँदैन नेसनल अहिले फुकोउ अन्तर कलेज नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलने पन्ना प्रसाद वैद्यजु सभापति जो जचन अहिले वो सभापति यो थाहा नोचु व्यक्तिले गएको अन तो चोया बिउ नोचु ख थटे दैदिउ जचन थगु भाषा ये के हो थगु संस्कृति ये के हो ख थगु संस्कृति ये के हो थगु देश ये के हो ख कि छि मनचनौ ख रे जुसा छिबु भाषा न मनचनेमा अछि जोली संसारीय विभिन्न जातीय मनुष्य ठाउँ भ्याइएका चोथे छि नेवा तसेन नेपाल भाषा बन्यौ कुट यान्चोनेउली छु आश्चर्य विश्वविद्यालय छिप्पी विद्यार्थी त्यससँग ठो नेपाल भाषा साहित्य हो लिपि त मकेउ कुट यान्दिउ छि नेपाल अधिराज्य त नम गौरव्य खख यानु वे गयो थियो विचार त्यससँग नेपाल भाषा फुलाउ पत्र पत्रिका फ्रिका सोह्र भाषा लिपिबद्ध जुया जुचौँ फन्के भई खुसी छमलेसे मेम व्यक्तित्व ठठौ किसिम पासान स्वागत खन्ने छौँ उदो कठै आ मेम व्यक्तित्व भइछौँ हेड मास्टर लोकमान्य वेका फोहोर विषय शिक्षक नेपाल भाषा व्याकरणकार छन्द शास्त्र नचयाउम छौ इतिहास खैकन 2007 साल चैत्र 11 गते ए नेपाल सम्बत दोस्रो नेछड चिल्लागा पारुकुनु क्षेत्रपाती साहु तारावीर सिंह कंसाकारी छे सचेत जागरूकती छठो ल्यामो नेवाटो मुना नेपाल भाषा विकास प्रचार प्रसार याउखे सल्लाह साउटी ब्याहु जचुन अहिले अनय नेपाल भाषा परिषद देउछौ संस्था च्याक्यु रे कोछु जचुन अहिले उकी दकले नापाम नेपाल भाषा परिषद दकले नापाम अध्यक्ष न लोकमान सिंह जलिउ जचुन अहिले वेको कोलकाता जुन सन् 1916 साले बीएससी पासन दिम जचुन अनि नेपाल भाषा तो व्याकरण नेपाल सम्बत दोस्रो नेजेर पाखिने छ अबले बिदौँ ल अहिले ओस व्याकरण प्यावे नि हो छोसा पासा या मरु सीमा सतले छौ व्याकरण मजाइ आउ जसन अन यो कोलिपा नेपाल आदर्श स्कुल न जोडु वो मुझे संयोजक सचिव प्रधान जिउ का तर सीमा सतले जोगु चोसा पासा याउ वो नापाङु व्याकरण मुझे
लोकमानव फेरि दिउ जतना पुलाउ नेपाल भाषा या सफली गणवे विसर्ग या प्रयोग यन्त्र खनिमरु ठौकने विसर्ग या प्रयोग याना चन नेपाल भाषा चोएबले कि नापाथे आख लोप मयसे चोएमाल कि मोक्सा आख लोप जोसा विसर्ग मटसे चोए यामाल विसर्ग नेपाल भाषा या वर्ण विन्यास या ठाउँ या जोलाउमको ठो उदाहरण अनिवार्य फनिँदैन लोकमान सिंह बारे चोएदिउ चोसु निकयौ ख अले ठोखो अन न्याक्न दिल अले पुलिसया ल्याउको पैसो त तर भाषा निवा प्रेम बहादुर प्रसाद हूँ फेरि त यदि विसर्ग विरोधी आयो विसर्ग मोटे व्यवहार छेडियो खण्ड त ऊ इले तक विसर्ग तया चेउ वो प्रकाशन याव जाइरहन्छ जिमो एकल 1073 स्वाया पनि कुनु बिलंगु पासाया ल्या तिएर निसे विसर्ग मटायो एले चोसा पासा विसर्ग हेर बहिष्कार यात एले चोसा पासा विसर्ग हेर बहिष्कार या गुली लिबा आकन वे गणवाले नेपाल आज समावि व्याकरण गोष्ठी दिया विसर्ग टेमा दुसेली लिपा आकन सिटु पत्रिका आदि सम्पादक दुसेली का छौं सोया ठुकुने चलन अनुसार का आकन मेमेबी विसर्ग बारी तसे अथवा विसर्ग टेमा टाइप गोष्ठी विसर्ग टेमा हुन अथे जिया सिटु प्या हो ख अले लोकमान सिंह चोइदिउ व्याकरण वइले छौ शुक्रराज शास्त्री संस्कृत पहल चौपटी व्याकरण जुल नेपाल भाषा व्याकरण अले मेरो ह्यान्स जोर्गेनसन डेनमार्कमा ह्यान्स जोर्गेनसन गु नेपाल भाषा व्याकरण चोइदिउ ख उगी त लिदो सकया चोइदिउ खनिदु अले झिप फरिन्दै कठ निसो सोसो नपयो नेपाल भाषा पज ठिकेट ठेकय व्याकरण अटिकय बनि बहजु तका चोइदिउ अले लोकमान सिंह दैम लाना खाउ चोयक उट्टी गेंगे बाला दैम अल ठेकल पारिभाषिक शब्द संस्कृति छसा छु छु शब्द नेपाल भाषा छला दिउडु गानाम फरिन्दैन यबै दिउडु गथे सोइबले नकिन नकिन देखो उठो छि ज्यानटाउ शब्द क्वाइन वर्ड थे जो तर लोकमान जुन छला दिउपटी गथे माख स्वर बाख व्यञ्जन खगो पद खफु वाक्य लोकमान जुन ठाउँ व्याकरण छला दिउ पारिभाषिक शब्द तर विसर्ग कत्तर विरोधी खनिदुम फेकल लिप ठाउँ व्याकरण सफु त्यो ठाउँ बोले भाषा विसर्ग छि सक्ष्या वाचाउपटी खख अकारो आकार अकारान्तो आकारान्त व्यञ्जने आखर टोठा सक्नु बात टोठा एजको छेलिउ जुली वेकलला अ आया ल्याउने जग्गा मको इ उ ए ओ औ या ल्याउने न विसर्ग तया बिग्रिदिद सिम सतले वेकलन दैदिउ खने गुली पाक्क ठुट्याएको छौ सनुमुकी माउ खसोल ल्याबले नेपाल आदर्श चोसा पासा गु व्याकरण गोष्ठीना विसर्ग बारे खको छिन वो खको जो छौ डेक डेकन भाषा निवा प्रेम बहादुर कसाजु लिपटे थम चोय दिउ सम्पादन ज्ञान दिउ गुलिखे सफ्टी लोकमान नु गथे उकार इकार एकार ओकार औकार विसर्ग छलिउ ख वेकलन दीर्घ नवया था ताग नव माथा फुके आगन विसर्ग तया चोय दिउ वो पिस्ना दिउ न खनेदु अनि ठुटाको हाकन छौ खति सनु मध्यमा हो कि शिक्षा छले उकुन छाउन भन्नुको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ दकले नापा नेपाल भाषा र एसएलसी सरन से बीए दक ठायु लिपा 2011 साल से एसएलसी नेपाल भाषा सोङ थ अनि एसएलसी नेपाल भाषा तसेली नेपाल भाषा विषयपटि पाठ्यक्रम नेपाल सरकार र डेका ल लामो छि नेपाल भाषा परिषद या तत्कालीन नायक लोकमान सिंह वेगल गु पाठ्यक्रम डेका उ या सरकार र ल लाउ ख वो लागु जिया नु शिक्षा आउट 2030 सालमा वो तले वेटु पाठ्यक्रम लागु जचौ ख छिमध्ये युक्वे सुना एसएलसी
नेपाल भाषाको या बनाउ ख वो लोकमान सिंह जो चाहिँ नेवया पारित जो पाठ्यक्रम पठ एसएलसी पास न पिएको अछि विषय प्रसंग ठ्याक्क हिजो त्यो हुँदो नगा नाजामो गणेश बहादुर भुवनेश्वरी कर्माचार्य बुनी ठोए पसलाङ्क शैव तसे राम या त विष्णु या अवतार का पाटु थे बौद्ध तसेन राम या त बोधिसत्व या छौ अवतार पापी त्रिखण्डु गणेश बहादुर भुवनेश्वरी कर्माचार्य यको बरटम सोस्युम थे खने मरुसा मसानी से भजन लेखा छम यको भजन नियम भजन हाम भजन या सफु को भजन में मुंकुम अले साथे दानी मन विभिन्न देवले गजमुनि नरमुनि व्यायामनि छाम रहेको फन्डु वेकल निर निरम्बिका नेपाल भाषा रामायण चोइदियो तो श्री गणेशकृत रामायण का न्यावे पुंग नेपाल भाषा तो रामायण पितना सुमुरु तो यो पोश्याम बंगुम अले थो रामायण नि स्वर गुसव छिंगुफु श्लोक न्याउली याना ए बाल काण्ड से लवकुश काण्ड तक छ बोले 23,919 श्लोक दु अले थो रामायण थप्यामिसिरु रामायण छ त नेवा भ्याया थौए पहया ती जातीय छन्द अटे दोहा चौपाई ओ मेमेउ गन गजल पवेका छन्द छरा टाउडुसा नापाङु बाल काण्डे संस्कृतिया निफु वार्णिक छन्द छरा टाउ खनेदु अले वो गु नेपाल भाषा प्रचलित गु एकदमै अप्रचलित अनोया अयोध्या काण्ड व अरण्य काण्ड राउ मेउ भागे भाग दुईले उकिन निन्याउ छन्द तो संस्कृतिपट्टि तर उकी मध्ये गुङु छन्द बाल काण्ड एवं नुगु छिङफु काण्ड रास छन्द रासा नुपट्टि छरादिउ अले सोंगु भागे तो किस्किन्दा काण्ड व सुन्दर काण्ड छ भने उकी झिउ छन्द वार्णिक छन्द दु अले ओ झिउ मध्ये च्याउ छन्द नापाउने ढुङ्गु ओ न्यु छन्द नुपट्टि अनवया लङ्का काण्डेन झिउ वार्णिक छन्द उकिन च्याउ नापाउने ढुङ्गु ओ न्यु नुपट्टि ओ डकले लिपा उत्तर काण्ड व लवकुश काण्ड दु उकिन उकी च्याउ छन्द उकी मध्ये खुगु नापाउने ढुङ्गु ओ न्यु नुपट्टि खन्नु दर अले छि युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ जुया गर्न थो रामायण वर्णित रीति थिति प्रकृति वर्णने ठौए विशेषता दु गुगु कवि जुया मौलिकता ख तका चैदिउ दु अले छि छन्नयु सफु अले खोपै मसान्चो नापाला फोपे प्रेसे छापे याउ अले सुद्धा सुद्धिउ खे युक्वे तोसी मुद्रा राक्षस दुलिउ तर नापाउ काण्डे सापे शुद्ध जीको बानाको खोपे छापे दौडु तर ये वया अन अर्पण हान्डे छापे याबले बरो उकी प्रूफ याबले यो पु गल्ती जथु खनेदु ठो रामायण या छकुचा पाठ अले छिपिन्द सम केमे गु याना निंगी दिनी पयका मुठ्याउनी पण्डित आशाकाजी बज्राचार्य फेको यलियामुख
बुद्ध धर्म सम्बन्धी यो सफल चैदिहरू अहिले हनिबाम सत्यमोहन दाइन उल्लेख दिएको छ फेकय छे यो विद्यार्थी त अनुसन्धार्थी त वज्रयान तन्त्रयान मन्त्रयान सहजयान चर्य प्याख इत्यादि बारे नियन्त्र वो उबलाए जिउ दैदिहरू अहिले फेकय वो मसी पुस्ता न्यावनी से जाला बैजे जनो ऐसा न संस्कृत बना पंडित ठंके जुया ब्रह्मोट से न ड्रेम फुमो अपैमति रामा और फेकय मसाबले से ना आशा काजी मो गणेश जनो अले मसाबले सिटु पाटो उनके माये मुखला है तुंगा मम होय हुन पनि अले वैदिक कोले पिया तस्कै बिचाएना सुसाको सायना मके रेउ आशायना मै रेउ आशा वासा याबले अपाको आयु वेकै सोलाउ जस्न लिपादिने वेकै ना ए रेउ वो मम फया लनि रुका दिने आशा काजी जु जस्न पूर्णदास श्रेष्ठ ठोछे गना चोसा पासा दु चोसा पासा जुल ठोछे वेको बखन चोमी सौ पूर्णदास यौख चोसा पासा न्याना काउपति अरे पूर्णदास श्रेष्ठ नेपाल भाषा जग मुखो खे भयो हिन्दी भएन ना जाम चोमी कठ चिस मुसिके फु वेको नेपाली भू खसान शिक्षा संस्कार भारतीय बनारस व कलकत्ता जो बन्द व्यापार रासा बम्बईले यहाँ बुझ्छ न वेको त ठ पासा काशीबहादुर श्रेष्ठ हिन्दी बाखौँ त टिब व्याधि बुझ्छ न सन् 1934 साले वेको हिन्दी बाखौँ चौखण्डु वेको यो बाखौँ साप्ताहिक हिन्दुस्तान रटलान टाइम्स अथवा कमलिनी रेउ पत्रिका पिडौँ जच न र वेकल कनडी कठ न प्रारम्भिक काले वेकल बाखौँ चोया हिन्दी पिकाउले वेकय छफु बाखौँ भारतीय तस्कै नाजाम छम चोमी जन्नै उठे चोको खुयामेउ पत्रिका पिकाउ अहिले ठोखो गेगेजा छन लिबो लेखक माफी त फनिमाल तस्को यो बालाउ ज्याजी लोभ टोटी मफा थे नौ ख तारडे ख वेगला कनडी उठो अले वेकय पासा युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ जसन सिद्धिचरण श्रेष्ठ वेकय त खे भाषा चोयो सल्ला बिउ जसन अनली विक्रम सम्वत 1993 लिसे वेकल खे भाषा बाखौँ चोयो एन्डिल हिन्दी न्याफु बाखौँ वेकय प्याउ दुसा खे भाषा गुफु बाखौँ प्याउ कन्डो अले वेकय धानको बारा 2001 साले सफुएन पेडौँलु वेकय त नेपाली भाषा साहित्य इतिहास खे भाषा साहित्य इतिहास बाखौँ अध्याय पिकी बेले सम नेलुवा बाखौँ कठ कैटौ चिसङ खङ्के पै वहिले प्याउ शारदा पत्रिका उदय पत्रिका वेकय बाखौँ त पेडौँलु अले पछा ज्याठो जी ढुङ्गा वेकय पासा सी महाकवि चित्तधर हृदय जचन वेकल नेवा भाषा चो सल्ला विषयले 2005 साल निसे पूर्णदास श्रेष्ठनु नेपाल भाषा न बाखौँ चो याना दिउ ख अले नेपाल भाषा बाखौँ चो दिउ धर्मोदय पत्रिका नेपाल पत्रिका लिपा सी पत्रिका न पिडौँ कन्डु अले वेको नेपाल भाषा परिषदीय सचिव न जदिल अले वेको सचिव ज्यादिसीले नेपाल भाषा परिषद या ज्याख उके मध्य छ सफु प्रकाशन विके ठुके भचा भचा लाफया फया चन्ना कयानको ठोज्या ठाटा चोरी मखो एजुरी फुजी मुंके माल बल्लाउ कोसमा हरगा मणि हर्ष ज्योतिले से डाक्टर कमल प्रकाश लेसे वो माधवलाल लगायत मेपी पास्पीले से जाना तेम मुंकी न सुरयान दिउ जचन झिन्च्याम ती
ची नुगो चकपी सब वो सर्वसाधारण के चन्दन मुकु जत्न तर वेले वेको अचाकाली दल प्यारालाइसिस जुल अलि वो कोष न्याउ अच्छे कोष देखियो वो जख वो फाटो सुनि मफ्ट सुरेश किरण ती कवि संपादक सुरेश किरण विटजी पुरुङदास श्रेष्ठ या नेपाल भाषा पिरौँ बाखौँ मध्ये तस्कै नाजाऊ द्य त स्वाछ तो धर्मोदय पत्रिका पिरौँ भा वो बाखां सब बनाने के त दिना पे द्य त स्वाछ जे कुनो त दया लाज यो आफ्नो मनाउने कुन तो मेटाउनु जिथा केवे सौ सिसा बुझाउ हो सुन्न भचकाउ लाछ जिउ बिमो उठाउनु ख केरा छदा जी स्वीकार क्याक मबिया की जगह उले माया पछि पाछ जितामा हो साउ सिसा बुझा मध्ये जु केवे चक्सिए दु हला बेलियोला भएनयामा तर केरा जगह उले मछि माया छ के उन अपासो टप्या हो वला वे जु यो स्वेत भविष्य मायाना ताइतो केरा छ भएन लन्चुटे सुस्का यंत्रसमा जी थौ कोठा वो लम्पो चिना हो खाना वो जु कोठा झ्या पाके सोसो ग्याग्या होना जो स्पष्ट सिडु जी मोटी होला फेका मावे छ सपनिको फले जी हामीले सँग वे त सिसा फुसा बिया चोना मिवादिन अपा गो तुसिनिवा बिया छोया फुयो बाइनो टंका टंगे फैला केरा फुयो यंगु जी गाला जी मोटिए मो केरा खु मोटी वंशला नापाय तवे रुकियो एनो फुयो त शिक्षा बिमार गा पाया केवे लुखासा वो ठुठुको नापा वो पता चस्के जुल जियो लाजोना ख्याखेङ गदिया जनता सेल मल्ला छन्द उकुन फुला जेले चोनयाना मगाला हाक्न उन मल्ला सम्झ याखे हान दिया फो गेले छन्द बिया चोना मेवा टुसी बिया छोया थे खुइ बानिया जुला हान स्वे सुकया गा लोपो उला सोयाला केरा छ पाए जसना जिला मिचाटा मिखाय छ मखन मिटाले यहाँ के मिठु डाया फुन बदमास धारा लकमन मिठु पेठु चना एना आया ढाउ छ स वे मुटु प्यामो जे काल जुल हाना जे दिया खुलोना केरा खुइमा उठला छन्द ठोखा वे बच्चा सासा होला वो डाला केरा खुइ देगा वे होला मो छ खुइ फया होला अठेठो जुगु त अजम मटन वो छोमी घर बिठाएना डाला आमासिनियो खाएर वेको आमासि जुइला ठो केरा पाके जे जुम खना लो कोट मफ्त ठोखा जुगु त बच्चा परा जे दिया कर्बिने बस्तु येउ अठे खुइ जुला जितो या केरा वे छिम ख न्यूट्रस परमानेंट या त थे मुखु खलाउने जी जुगु सी ढुंगु त हाना प्याउला अले जे दिया बदमास खुइगु उक्सना हाना हेकेउ वो खुया त केरन लाक के मिठु पेरो हाक्न दाया कुकुटिना छैग्या वय त दाइला छेर्न तर वय खन नुलो मट मटी ख लुनु होला गुली लोंका केरनेरगा काउजी बिया छोसा जु छुपाइ जत तमो मन हाक्न दाला अझा पिण्ड माया जुला तपिंग फेकाउ फे धासा अपाजो तम्प्या होई हाक्न छक मटी लुल म्हणून ते भिंक्यू म भिंक्यू खुंजाइगु सजनाइगु फुक कारण समाजको व्यवस्था ख जिसो खुंजिमेसिर खुमजि मकेला बिसको छा खुंजि मन हम पाए लागि इज्जत लागि थौ ढाक्तेउ लागि म बिउ जाया मालिउ ख वा थनेगु व्यवस्था जिसा या फासा समाजले थौ मान्ते खैको त जिसा या फासा अझ मुखुला मन त छा होल कामाली स्वभावै मनो म बिउ म केवल समाज व्यवस्था म भिंक्यू ख हाक्न मोटी होला एनो मखला केवल छु वस्तु काय मासले नेनाका फुक टवाबाइ धैथेयो ख हाक्न एम हमका छाइङमा ठोक फुक बिसा याना आतले मोटी मटनी दया ला युनला मटनी हाक्न वे मनो थोनो फेम पला हम खाले वे ग्याप देख केमा प्याउ जो कुन दे जाना खण्डर जे वाठाको दाना बदमास हानो केरा के टाप्ना वल्क ठो बामे सिक दाइ छ उठेले जे मटी ते जित त तम पाया उकुन थे लाजोना यहाँ के मिठु दया लाखमना पेंगा हानो खुइको मखला छ ने केरा ने लो अजन मटन का छ हचाम केरा जे दया पो मौसे वो दाला केरा थोनो केरा ने मास्ते वल्क मखला छ त जिङ खट पाटला तया थौनो बिमो कने न बिमो छटे नाम खुलु चेर्न माया जुला
थौ चे जाकी छगलो मडिया हटपन वो ठाउ खम ठीक त सोट जी खयो भाव वास्ता मै तया जाकी मर्स कोडा केरा ठे केरा फे ने रेन दैला आपा खला माल हजि काम केरा तगा लाटो जोनाटा वो लोंचो जोना साला लोंचो टोपिया वो पोइचनटा वो पाइजा स्न बेवट जी बिस्मे जुल सिट कने दायो जुल दायो पस्ता चाबना अझै वे किनेना स्वाउ न खुइ माला जी दायो को भाव मोठया वो दाला छि जाकी छाय मोटुली स्वा गेम अफ द स्वा छाडे मोन्डो कि जी हाक्न वेर ठिक दया केना यको स जे जोनि स्वा उल्न वो छौ ढाटो सन त ध्यान अफ द जुगमटी विचार क्रान्तिया त नेट जाकी छ परमेश्वर न दियो त स्वा छ सिका पान्जा तै खेबास अले वे गयो ना भन्नै जो कारण न फसे बोलाउनु जो जीवनीय उत्तरार्ध पुरन्दास जो असाकालीन दया उली प्याज आए मुखले थन बराबर नाप्ला हो ख अले वे ख हस्तरेखा सम्बन्धी न तस्कए पोक्टम लेख्न यो कोचोइदी इनाम पत्रिका न पिरमरो अले छका वेकलन छुरे जल्ला था पण्डय बामरो का थे मन्ट थे मुखला धाबे जी अथि जुइगा वर्षला भसा देरुङको वे खरिया जिनो थोर डट राखन दिला आछिक बेला थे खरिया स्वे छौ लासको स्वे गरे हो यो स्पष्ट होला यो इच्छा शक्ति नै स्वे रुसिसको स्वे का सन्तन प्यारालाइसिस जुइसु नै वो डाहो थौठे सोनी प्यारालाइसिस त गोरो डेका जुइ दिपिला अपडेट को माइए मुखो यहाँ मुजुई के उपाय हो इच्छा शक्ति ख छौ हस्तरेखा इच्छा शक्ति क्यों वो चुल्लो यो को नै मजे राव ठौटको टोटे मुखले न मेरो अस्ति नेपाल भाषा यदको मुखो नेपालय नाजाम हिन्दी भाषा त उलिए नाजाम कवि केदारमान व्यथित वेकै व्यक्तित्व कवि जको मुखो राजनीतिज्ञ जनता पाखे दक्ले नापा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुलपति तक जो म जुजु कुलपति जो उपकुलपति जग सर्वसाधारण जीवली वेक नापाम कुलपति ख गृहमन्त्री ठंकन वेक जेदिल वेक चोसा पसा नाय न ख अले वेक राजनीतिक कार्यान्वयन 1997 साले जेले लाउजुल जेले लाभले तस्कै निराश जुया खोबी प्याउ मे दिवस चित्र प्रतीक्षा फिन्याउ सफु चैदिउ अलि वो प्याना वे रुको लिबा वे के युक्वे युपा वला अले समालोचक तसे वे त विशुद्ध मानवतावादी अथवा समाजवादी लेखक तका नाराकाउडु नेपाल भाषा वे यो कविता दुवे जुल उकी मध्ये छौ ठौवे कठायो देन देउ छास काव्य ख छास काव्य ठो विश्व साहित्य सोनेट एरियो सो इटालियामा पेट्राक टाइम कवि सुरुयाउपति छिम्पेजोया कविता अले इटाली गथे पेट्राक टामेस्या कवि तो सुरुयाउ तस्कै ना जाओ अले सोनेट जको मरासे इटालियन सोनेट तलके पेट्राक्यू सोनेट का ठिक्यू अथे अंग्रेजी साहित्य पाखिना शेक्सपियर ओ मेमे पिसन चलायो इंग्लिश सोनेट तापटी शेक्सपियरन सोनेट अल्थो सोनेट विश्व साहित्य भारत छन् नुका अले भारत नेपाल द्वामा बोले मेउ भाषा उली मोरी बोले नेपाल भाषा केदारमान बेसित रु दुटा हेरिउ ख छिम्पेजो एरिउ नापाङु च्याजो या छौ पंक्ति राथे अले पेजो अन निजो ओ च्याजोले
साधारण बखाउ कन्ठे वर्णन याउ पेजोले भटिजा भावुक जुयु वो निजोले ठ ढामाउ ख एकदम टछनाया ढ्याउ ओयो शैली ख र थयो शैली यो केदारमान व्यथित नेपाल भाषा थौटक सुनाया सनेट मोचोल तर उब्ले रेवती रमणानन्द शेष्य रेरण शेष्य जु मलख रहेको छ झन्डै झन्डै सनेट ठ्याउपट्टि सफो बिकेदिरु तर उकी झिम्पेजो मुखो झिङखुजोहरु झिम्पेजो सनेट जिमाउरी झिङखुज आथन छटख थो झिसाङ थौ मंका बुनी हना जना मरे ढुङ्गो बिने जको मुखो दनि पनि बुनी हना जना तो दनि पनि बुनी हनी रेउ खे 2011 साले कन्या मन्दिर स्कुले जी महाकवि चित्तधर रेजुया सभापतित्व सिद्धिदास बुनी हनी उज्याजो जौ अले वो सिद्धिदास बुनी हमले जे हनिबाम सत्यमोहन दाइन चयदि सिद्धिदास नाटक न्यू दृश्य बनानेको उज्याजो न वइले केदारमान बेसेट जु मरे ढुङ्गो बिने जको मुखो दनि पनि बुनी हनिमा का ढैदि उज्याजो न अले ऐसा कारका चित्तधर त अभिनन्दन याहरुका चित्तधर अभिनन्दन समारोह समिति न गठन याउ जजुन ताइबले मुआपिन त हनिमा रेउला अवलेस गर्न खवौ जजुन तर अनुलिपा गुलिसित हन पति जा ल्या खाटका आछिसँग ठो परम्परा दे मार्गा चोसा भाषा ठोज्या जो नेको जुल ठोइले त हान छौ ख वेको कविजु केदारमान बेसी जु बराबर दैदियो छुनो घटना रेउ स्वयंले अपर जुठे चोनी तर मुखो नै वो तब्बो लोने ओठेन त जाउ मुखो 66 मेकल जिन 66 मेका दक्ले लिपा दामे सा स्वय जियाना ह ठप्पामे सुगो लोन त जठे त ए मुखो तै जिस नत्र देखे नेपाल भाषा अवस्था थन छंकिदन गोमेसा गोठु गोफ्टी सटी हाकल गोठु डाल उके ना त बाला उटी साइ रुपया ओठेन ता वेको या वो छस काव्य दुनिया निफु पेफु त्यातले भएको त साफ क्लिष्ट साफ द्रुपद्य नरै वो संस्कृत शब्द हिन्दी शब्द अपोछलिउनी हे जुख तर एसान झिउ मौलिक नेवाते छसै त कया छै त वो कविता गेजमले सनेट गेजमले छक यंकडी त जी कवि भाषा भगत दासे त न्याउने बनाउँछन् भिक्षु धम्मा लोक यदि गृहस्थ ना दशरथ न 12 सौरका नाजा ले वेको ठका त्रिरत्न वो महानाम हेर्यो महानाम यो नाम मोहन रत्न ठका त्रिरत्न हो मोहन रत्न हेर हेर्यो महानाम मुखनी भले कुशीनगरे भिक्षु चन्द्रमणि मास्थवीर याठा बनायंगु ले सुनि अनुचना लुम्बिनी दर्शन याहो जचन वइले तो लुम्बिनी एकदम झापा बुठे न्यासुन्ते चिका चिका गरि माखनी अनोली हान कुशीनगर सारनाथ हेबुङु ले सारनाथ लंका खनी थपाको कम्पनी माउली नेपाल भाषा साहित्य लागि तस्कै महत्त्वपूर्ण अध्याय खो त्यसमा सिकाटामा उखको इतिहास बारे अरे लंका भिक्षु धम्मा लोक या मेमका अरे गजरत्न अरे लिपा अनिरुद्ध महास्थलीर भन जाउँ जातो न महानाम न लंका अनिरे भना चोङु जातो न छिन्निर टक लंका चोङले महानाम सिंहली भ्यान सेको जातो न अले लाठी चोया सिंहली भाषण विद्या पद्मिनी रेउ पत्रिका न पिठौँ जातो न लेपौ ठो सिंहली भाषण पिदौङु पत्रिका ठमन कविता व निबन्ध चोया न पिठौँ जातो न अले श्रीलंका भिक्षु राहुल संस्कृति आयन भिक्षु भरन्त आनन्द कौशल्यायन
वो भिक्षु कुमार काश्यप पिंड अनुलापलाव थठा गुरुकुले बोलिबी वेका पिंड महानाम गुरु भाइ का नाला दिगु अले राहुल सांकृत्य आइने केला वेकल संस्कृत भाइ बंगु जसो अनलिपा छिन्यारो मयक भारतीय बनारस बुद्ध गया बम्बई न्यू दिल्ली कलकत्ता सारनाथ सुन्छौँ बोले नेपाया उपासक उपासिका तसे उबले महाबोधि सोसाइटी फापो जापिदने हो हिंदी भाया धर्म टूटे एरे लेपो कि नेवा भाषा छु पेज तेके मालरका नेपाल हापमया चन्दमया त्यो छु भन्छ सय बिउ जस्तो मानामेट अले वो धर्मदूत पत्रिका नेपाल भाषा यो लागि पिउ पेज ठ्याबिउ जस्तो अले महानामेट नेपाल भाषा सोही म सम्पादक न डेपो जस्तो अले थो धर्मदूत या तो 1997 साल या 26 ल्याइएके महानाम्य छपु सोसुन पिरौँ खण्डु अले ठो पत्रिका एडु धर्मदूत पत्रिका 2001 साले मोतीलक्ष्मी उपासिकाया एडु यमलक्ष्मी नाम लोन्डयु नेपाल भाषा यो गुली गुली सा डक्ले नापाउ बाखौलाई प्याउ ल्याखौ डक्ले नापाउ ख तर चौ ल्याखौ चित्र दरियो फुलाउ बाखौ प्रेम नयु तर योको समालोचक पिस नापा प्याउ यमलक्ष्मी लो बाखौ एज चित्र दरो मुको मोतीलक्ष्मी नापा नेपाल भाषा आधुनिक बाखौ चौराइ दिनु वो धर्मदूत पिरौँदुल अले झी सिद्धिरत्न उपासक या तफे कविता न वो धर्मदूत पिदाना छौँ त्यसमा फन्के पई महाबोधि सोसाइटी 4 पेज थाबिया हि महानामेट सम्पादक देगडुङका ठोइले नेपालमा भिक्षु श्रावण निर्बिन्द राणाकाले देश निकाल जोदुल देशमा पिटुङु अले थनम पिट्युपी भिक्षुपी मध्ये गुली भिक्षु चन्द्रमणि मास्टबिरिया था गुली कालिम्पोङे हुना चोङु जस्तो दे कालिम्पोङे महिना सुगति बिनाको स्वयं खपनाको अले भारते छु संस्था नेपालले छु या मुजुवे दुल धर्मयो लागि न मुजुवे दुल छु संस्था चाक्यो सहल एरे सन् 1944 उठ महाबोधि सोसाइटी या दमुया वार्षिक कार्यक्रम याना ठीठी थासे चोबी भिसुपी ओ नेपाल उपासक पिन सारनाथ बा बनारस ठुङु जनो र नेपालले बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार लागि छौ मुजा जना धर्मोदय सभा रह्यो छौ संस्था चाक्यो को छु जनो अलि वो धर्मोदय सभा चाका उकी अध्यक्ष भिक्षु चन्द्रमणि महास्तवीर उपाध्यक्ष भिक्षु भरन्तानन्द कौशल्यायन सचिव भिक्षु अमृतानन्द सह सचिव भिक्षु महानाम अनि कोषाध्यक्ष मणिहर्ष जोडी अनि मेमेपी दुधपिलो अनि धर्मोदय सभा धर्मयुगको ज्यामय छे नेपाल सफु पिकाउ सम्भावना मरुज्या नेपाल भाषा सफु न पिकाउ छ संख्या पई ठो सिलसिला खलाबले बाजुरत्न साउ एरिमो मणिहर्ष जोटिया अबुजु कालिम्पोङे गएको सोखा पेका छेनु जसो उकी मध्ये छका छे सफुकुठी अथवा लाइब्रेरी र जागा टाउ जसो न ओले सी महानाम कोविड जु लासा चुनसम्म रत्न ज्योति सबै एरे बाजुरत्न सबै काइट पौचया कालिम्पोङे छेन्याट दामजा मया चन्दा मया छया मल तैदिङ जचन ओले ono छिन्यारो पारुमुना रत्न ज्योति साउजी खैबु लिबा भाजुरत्न साउन न छिङखुरो पारु मेउ चन्ना बिउ जचन ओले मगाउ दान्तना कालिम्पोङे छका छेन्याना धर्मोदय बिहार्यो नाम थापना याउ जचन ओले
सारनाथ बनारस चौपटी सारनाथ बनारस चौपटी धर्मोदय सभा वे छेयंका टौ जचुन धर्मोदय सभा कालिम्पोङ ठेनी हो र ठुस सभाया फापो कि मुखपत्र रहे फापो को नेपाल सम्मत रोछियो फी ने कौला धर्मोदय नामु नेपाल भाषा या लेबो पिरौँ जस्तो ना धर्मोदय खसा नेपाल भाषा या आधुनिक साहित्य विकास या ट्वाथले धर्मोदय जोमरु खायदु रहेको छि सक्सिया छु ख अले धर्मोदय पत्रिका के थियो धर्मोदय पत्रिका पिछन त प्रश्न छि कालिम्पोङ या तो मने अर्थ जोति सौपिने छे रु जचुन धर्मोदय पत्रिका ग्राहक पाखे मेउ देवान मगै उदिया पत्रिका यो लागि माउ खर्च फोक मने अर्थ जोति जु कोषाध्यक्ष नाटा ठौ मिजान गया त्यही जचुन अरे वो धर्मोदय पत्रिका या संपादक है भिक्षु महानाम वो भिक्षु अनिरुद्ध जति जचुन 2007 सालिया युपार है नेपाल है वो युपार उनका नेपाल है नाम धर्मोदय सभा या 50 मुझ सुनो 2008 साल में सभा केंद्रीय कार्यालय नेपाल है दूर जसनो अरे विश्व अमृतानंद अध्यक्ष जोशीली उपाध्यक्ष महाकवि चित्तधर सचिव प्राध्यापक सूर्यबहादुर शाक्य वो कोषाध्यक्ष साउ मुनि हर्ष जोशी चनदेवी जसनो अरे म्यूज को दिवस मना हुई महानाम कवि थियो बारे आनो आछि लेले सोएबले एकदम टट जाओपट्टि लठा रहेछु नि वो लठा तार फे फे कोबे जौं रहेछु नि तर प्राविधिक ज्याछुया छे मोटोवे के त रेडियो है के त अथवा टिभी सोए त छुङ खण्डै जुनि म छुए या म ट्रेन रहेछु नि तर कोबे जौं रहेछु नि वो लठा कोबे म बिउ खसा यो कसो छे मोटो मचे वे लिसलिसे सुजुको मगा मचा जुजी थयो वे जाखे सिमरेको लठा थे ज्याचना दिम नेपाल भाषा या छ ठा मनि हर्ष जोटी खनिरु मनि हर्ष जोटियो खने भिक्षु महानाम कवि दो मनि हर्ष जोटी 6 साले 96 बुपी महानाम कवि 1-2 घण्टा जको ठकाली खनि जनवाले केलटवाले अनि उहिले जनवाटवाले तस्कन तत्सुएको ज्ञानपुष्पको मिनौ जचन तर मजाबले वे कवि भमसु सम उत्तर पाखे जम मेम दक्षिण पाखे तर उखेउना मनि हर्ष ममिटु ठुके या महानाम ममिटु जचन तो विक्रम सम्मत 1974 साल खन तस्का मिनौ अले पाजुरत्न सौपिनी व्यापार सेना थन कालिम्पोङ हुना व्यापार या उजन अले पाजुरत्न न्यारो फुरो दशेली बुसाले मिनौ जोजन वाले न्यारो फुरो दशेली थ अबजु लिखे कालिम्पोङ हुना जों जन झिसोर डुबले व्यापार सेका यो पोटेब कमेया फेका अबिउ सौ फुलाबिल रे खन गन गन न्यु झिसोर डुमो मथा बाजुरत्न साउयो दा फुलाबिउ अल्ला सुना क्यामाउ ख वो मचाइ इमानदारी त खना गुइला माफजुल गान टोरा बिल रे खन न्यु ओले कलकत्ता सोना बिकम पासेन लिजन बाजुरत्न साउजु अले बुढी दुखसिलले ढाबले कर्पिनी फुटो सुवा जतन अरे पान्छे जो या बन अले भारते अंग्रेज शासन त भारत खान छ त गान्धीवादी दिया आन्दोलन न या त रह्यो पूर्णकाजी ताम्राकार जु गन छटा नेतना दिगुरु अले वेब पनि छे नेवा भाषा पहुँच्यो नेवा भाषा ल्या चाट्यो
नेपाल सम्बत छेरियो बहु बाये पालन से जचन अले वो खोया अनुगमन भाजु रत्न तस्कने नादा साकार कंपनी सायद थोकुने तकन सुन्ची जे आर्थिक वर्षरका लक्ष्मी पूजा खुनु ल्या पचाक्यौ म पूजा नुडनी से नुकोठ हिसाब छोड्यो ओ जजौँ आ धर्मले सभा थापना दिया पिरो लेपा नेपाल सम्मत 1067 कौला एले विक्रम सम्मत 4 साल असोज कृष्ण धर्मले उपिदन नसेपछि ख मुनि अर्थ सबै कालिम्पोङ एजौँ ठौए छेजौँ प्रेसे अले वो धर्मोदय पत्रिका या अन्तरङ्ग सम्पादक मध्ये पासानिभा प्रेमबहादुर कसाजु सम्बन्ध छ प्रेमबहादुर कसाजु जी मुनि अर्थ सौजी याना धर्मोदय पत्रिका या सम्पादक जो जसुन अनलिपा सुदर्शन भन्टेन धर्मोदय पत्रिका सहित सुदर्शन भन्टे या अनु चोने मोहम्मद या नेपाल यहाँ विजय मास्टरहरू पनि मुनि हर्ष सबैके खर्च फर्मले बेमरी फुक्कसित गयो गयोली ग्वालियो तर सुदर्शन भन्टे र देवबी मुखरका मजु अहिले सुदर्शन भन्टेन अनय नेपाले छि अमृतानन्द भन्टे द सौजी नेपाल खर्च मजु मालहरुका पहुँचया त्यो काउ जस्न नेपालले ल्याउ जुसेले मनि हर्षौला अरु चलखनी छ जी मबिमा गएजा भन्थे के त्योबाट र अरे खुफुको सिसेली जी नुवसाना मबियो मखो छबी नेपाल ल्या बिजाटिके धर्मोदय पत्रिका सोजी एजाजको मबियो तासेली अले छि हरिबाबु फणेन्द्र गुरुले त का धर्मोदय पत्रिका ठेकना सम्पादन नापिकै दिएका सुदर्शन भन्थिएन निसिका जिल्ला पनि अहिले जब सौजी वे गएर वो फिलिप टेबल तना वो पनि टेबल पल्सा पनि त बिउ जस्तो उली चोटा टाइम पनि अहिले मेरो छौ ख विभिन्न इले छुको ठाउँको नेपाल भाषा साहित्य नेपाली समाज सेवा धर्मय सेवा या त मनिहरु ग्वालिया त यो वटल ताक तर धर्मले सभा सफो बित्ने उठे तो बुद्ध धर्म सम्बन्धी सेवा या होली छटा फंक्सन साप नथने बहरु पुछु रे तामाङ नेपाल तामाङ व थारु तन बौद्ध ख नापा शिक्षा या मोटी याना इनकी शिक्षा मगाउली इनसँग बुद्ध धर्म रह्यो सुख रह्यो मुसु आदि शिक्षित ल जुल एजुसा इमी भाषा बौद्ध सफु छुमरु एजिया बुद्ध धर्म या मूल ग्रन्थ धम्म पढेर भ्याइला इमथा छन्के माल एरियो तामाङ भाषा थारु भाषा त्यो विचार त या ओ नेपाल भाषा सफु पिकै जंगु धर्मोदय सभा धम्मपद थारु भाषा हो तामाङ भाषा न पिकया तर त्यो फुको ठमन तया छि सम्पादन छि त महानामे त याके दिउ जसन अले चोसा पासा वइले पासा नापा बाछेपौ निपन निपौ दिया पिउ अले वो पत्रिका पिकाए लागि आर्थिक ग्वालियामा मुमनु मनि हर्ष जोटिया जस्तो अथे नेपाल भाषा साहित्य खेले तस्कन नाजाउ चित्तधर शिरपाडु उक्यो लागि अक्षय कोष्णडु तर ठौ ना नेमथसे 6 लाख जियारोडा अक्षय कोष मनि हर्ष सौन तै बेदिउ जस्तो अथे चित्तधर मरे ढुंगा चित्तधर स्मृति ग्रन्थ पिकाट मुक्क खर्चन वेगलने बिउ जस्तो अथे नेपाल भाषा एकाडेमी कोषाध्यक्ष जुया जयना अक्षय कोषको लागि 16 लाख न वेगलन तै बेदिउ जस्तो अले चिक्चा रुङ खका आसला हामा भाषाले बस पावैतनी
我起来不，伢们这个啥帮我家说，屋里那弄这个他不，哎呦，为了呢，我们个房子这设计的，我们个做汽油不尼么啦，赶紧烧的，哎呦，我说，么你烧那丢着什么？起来不那把垃圾车也这样回来，后来他要么，这么你烧。अन्तर्राष्ट्रिय रूपे श्रीलङ्का जो नापाङ्गु विश्व बौद्ध सम्मेलने भोटिकामा धर्मोदय सभा कोषाध्यक्ष नाटा सायद नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय छुन सम्मेलने दक्ले नापा प्रतिनिधित्व यापी मध्ये अमृतानन्द भन्थे हो मणिहर्ष ज्योति ख तर साहित्य खेले ठुलीमसी ग्वालियामा वे गए ठाउँ मौलिक कृति छ कि केफु निबन्ध छकु बाखाउनेको रसियरे छकु बाखाउ धार्मिक बाखाउ ख धर्मोदय पत्रिका त्यहाँ हो अहिले साहित्य रे छकु निबन्ध वो इले ए नेपाल सम्मत दोस्यो खुइच्या नेपाली साहित्य रे छुरे वे मुसुबी अलिया रुइले न बडो गहन अध्ययन साहित्य बारे चैतौ खण्डु अहिले छौ नेपाल पत्रिका नि त्यसको वे गयो बारे नथने माउ सिके माउ खन्छौ वे गयो लाटी चैतौ कि थापे जतो छौ भयो के छकुवा छटो आज भोलि भोलि वे गयो सुख वे गयो विचार छोड्यो उसिदै त्यो लोक साहित्य परिषद या वे छौ सेमिनार जुइले अनु चोया वेकलन भाषण भेटियो उकी वेकलन थटिरहेको जिसम्म व्यापारीय मचा जीवन पर्यन्त व्यापार जग लगे जया चुनाव नाटा थटे हनि बहपी भगरान भी साहित्यिक भाषाविद विद्वान ते पुचले जी छु नवायो श्रुड्य एट मटकिन थे जग ख छिगु मा भए नेपाल भाषा छौ मनसंगु भाषा ख तर ठुकिया त जीवित या त न्याब्ले मलजल बिहाउन चनेमा तर मलजल बिउ अयुभारा वहे भाषा भाषित हो उपजुई ठुकठ नेपाल भाषा त न्याब्ले छौ मनजङ भाषा यान्त हो अयुभारा छि नेपाल भाषा भाषित हो अवश्य ख पछको ठौ मा भए माध्यम ठौ जीवन गुली अपुक्क हनायंके फै गुली थौ व्यक्तित्व या विकास या फै उली मा भएन त्यहाँ हुना जीवन हने सोसा असम्भव जी तामको तर सारिए थाकु जाजु हुने उके निम्ति ठौ मा भए रक्षा यागु न्याब्ले माकट उली पुटो यागु वो मनुष्य जन्मसिद्ध अधिकार खडा साँझो ठोख छिकपी थे जापी विद्वान पासपिन त जी तैसनि माउ खम हो छिपिसन जा माउ टक्क यान्छन् दिगुए दु ठोख जिपी व्यापारी तेस वन खास्याना सन्देशे वना सलोन स दनि निसे जको मखो सायद दोलन रो दनिसे व्यापार यावन वन्छ बि लासा नेवा तेस सापठु पिनिया पिन नपजा उमिउ भाषा माध्यम फला बला मयाको जाहे चले जुई मखो तर ठ पिने दुने मा भए माध्यम भए मेउ भाषा या भाषा माउ खनि मरु ठ खला बला या बले जग मखो ठ फौचे बले तार या आदान प्रदान या बले ल्याते बले खाता बही समेत ठौ मा भाषा तेउ यान जङ खन्डु जी थौ जीवन याउए घटना छटवाचा कने जी आपा कलकत्ता चना आँख बनामा जोउने स्कुल याउ आँख बने कोचाका छे ल्याउना ऊ बक्से जिमी छे ल्याउने उठे हो नेपालको कालिम्पोङ ख कारण अनिहे जिमी बामा सकल परिवार चरचङ्गो छे ल्याउना छे नेवा बस खलायो बाहेक मेउ परिस्थिति मरु जीप पनि आपा लामो जुया बचा हिन्दी बचा बङ्गला बा अङ्ग्रेजी लक्षणा नेवा बालाई मुन्जा चुन थ
थति खोलायो जिम्बाया साप मयो निको पेको बानो नाट उकी भचा सतर्क जुया खोला न जुया छनु गठे गठे जो सुरु आयो इजार चौबुट जी ढ्या मसल मेउ भए लक्षणा ढ्या हो बाटो चाहिँ छुरा छुरा जी सुरु आया गटान टोडुल ढेबिल थे थोडाउ नि हो जिम्बा साप टौ चाहिँ दिल सन्नेवाय मसा जुया ठौ भए छौए सुताउङ गला मसा मेउ भए यो कोससा जित जलवे मुलु गामा रगा बुबु आटक लुमनी तुरन्त नेपालना नेपालले भचा भचा भाषाका वा रगा जित नेपाल छोइदिल तर दुर्भाग्यवश नेपाल वया लाबलाया मोर्नी बोले 90 साल टरु भुखा बोल ठुकियाना हन कालिम्पोङ ल्याउने मासा जीवन पर्यन्त महाभाषा खलायो या महत्व ठुलो जे त्यातिर सुरासा महाभायट मकट हरेक मनुया अधिकारी खजक मखो कर्तव्य न खरगा जी ठुलो आछिस यो क्वे सटिक संगत या नम बासु पासा वेक या जन्म किफुली रु वासुदेव वैद्य ख ले किफुली पाँचपिन्ठा ओसेले वासुदेव जोशी खले कि श्रेष्ठ देवजुर पनि अले साहित्यिक कथाजको मुखो वेक छम राजनीतिक कार्यकर्ता समाजसेवी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेवाटे जग्गा डुकाबले तरुए आन्दोलन याम मनु जुजु त्रिभुवन भारतीय सरने वमले जिमतो टोटा उन्दै मोखरका लाया जोम अले जिल जावे तिनी धाउली दग लचिला जुम ठेउ ठेउ वेक यो पोय खन्डु अले सापे निर्भीक म जुजु महेन्द्रले भूमि सुधार अधिकारी त कम जुम लिपटे त्रिभुवन पासारका सम्बोधन याव कारण ठाउँ वासुदेव या देवले गया वासु पासारका ना चेउ याम याम खन्डु वेक नेपाल भाषा जको मुखो खे भएन उटिकय ना जाम टौए सफु चोम चोमी ख अले वेक यो खलाबले छिसन छौ कि मेम सम्ना लु मसो र राजसभा मनोनीत जोले अन ठाउँ मा भाषा नभएरका नेवा भाषा नभएको व्यक्तित्व ठौए छौ छि अफोर्ड थे तरण ढापी सौसुबी मलाई छिदो छुए दुपी रेबिन्द्र भाषा ठेक सोया समझब विभाषी खसा जी ढाउ ख सक्सान फिमको एजिया जिन खे भाषा नभए जना नभए दिनु तर ज्ञान बहादुर छि मे हालामी ज्ञान बहादुर रेडियो नेपाली भुनी बोले मेबी फुकस्या मेमेउ भाषा मे आसा खे भाषा आसा जी थौ मा भयो मे लगा हम छम खसा मेम पञ्चायत कार्य राजसभा जो भाषा नभएर नभएको छम बासु पासा ख अले बासु पासा फुलाउँ कृति मध्ये यो कोसाना लोकमीर गया चुनियो लोकमीर गया प्रचार प्रसार अपोज जु छफु मेरु वा माया वा उमे मटापे नेपाल भाषा वो तो साहित्य वो बुद्ध धर्म खेले ठटो पानव नेपाल भाषा या पत्र पत्रिका र वो साहित्यिक जुइमा अथवा बुद्ध धर्म सम्बन्धी जुइमा छेछेका इनिउ मिउ जायना ठटो पाना धाम वेकन ठे कथला बुमुख दकले लिपा जी सबस्याए नेपाल भाषा खेले आधुनिक गद्य कविता जोमरु डेन डुबी कवि मध्ये छम गाजलन दाउचा नेपाल भाषा खेले नापा प्याउ गद्य कविता संग्रह वो इलनी से उलिए सक्रिय जुया टौ टौ सफु नेपाल भाषा जयम विराट नेपाल भाषा साहित्य गुठी दुज मु छान्जे उपाध्यक्ष अध्यक्ष ज्या अन्तर सल्लाहकार जुम
लघु पत्रिका सम्पादक हुया पञ्चायत काले थोनो नेपाल भाषा पत्रिका पिकाय मजु दर्टा मजु कम पिकाय मजु का युद्ध लियु वो इले ढाडिङ उना ढाडिङ लघु पत्रिका दर्टा याना टरो त पिका म सम कविता खेले नेलुवा सुन्दर मटिकर्मी रुख अरे वे कहे तौ सफु मध्ये छौ सफुया छफु कविता वे क मफुजा कुनु बुम ख एले कसला तो पारु कुनु अरे सायद मफुजा खण्डु छाउपति ठाउँ जन्म खण्डु छाउपति छफुटा को कविता बनाने के त जी पासा रमेश काजी स्थापित बनछना ठाउँ या दि गुलिसिया लुम्बिनी वनिमाउ नेपाल भाषा ये बु मेउ जादो दु नेपाल भाषा लेखे शक्ति लेखक कलाकार पनि छौ मेउ अलग जादो दु दिनला त एजा मुनुएद ग जी का कमुनी मुखला के छुटे छे ग्यासेन ओ खना छ एसान जी थुमसी थौ तन मुना जना आतो कछला बुबी जी नाकमा चुनचुना बे टमे व्यक्तित्व मध्ये थकाली कथा नि नाका गुम थन दि गुम मोदी कम से कम छि सकले जाना ओ नेपाल भाषा ख पाखे वेग पिण्ड तायु या भी उसाया वो थम जुटा छिजको मुखो ठौ कृति देशले लिपली बन लोकेना जन फेमा यो शक्ति वेग पिण्ड दे मार्गा पिण्ड न बेचना दक्ले थकाली म ठुला गुनी दुमरे म नेपाल भाषा खेले सम डाटाए कठ ना दाम राजनीति खेलेन ना दाम समाजसेवी सौ लक्ष्मीदास मानन्द दुख वे गयो बुनी कसला तो सप्तमी कुनु वे ग लुम्बिनी झामाउका नैन उठौँ ल अले अन थकाली कथा दिँदा हेर्नु कसलागा चौथी कुनु जुद्ध रत्न वज्राचार्य जो धर्म सम्बन्धी सफोया चोमी वे कया गुलीला वे क मुठौँ ल अथे तस्का नाजाम पण्डित बद्री रत्न वज्राचार्य जो बुनिन कसला ठो अष्टमी कुनुला थन डिबी मध्ये थकाली म जे सक्ष्या मसोम अनिबम कलाकार भृगुराम श्रेष्ठ का वे कहे खाना नेका पिन्तन बिग ये चसा पासा